Persiapan baby Gaga. Cul. Dingin. Hei, ada apa mengeter? Jelep. Jangan lupa subscribe Kang Mus channel. Oke. Jangan lupa subscribe Kang Mus channel. Oke. Jangan lupa subscribe Kang Mus channel. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Kang Mus channel. Hari ini saya sedang berada di lapangan semi pro. Suasana ngetren. Nah, ini walaupun karapannya ditunda, tapi sapinya tetap di tren ya, biar kondisinya tetap fit. Oke bror, bagaimana keseruannya? Kita saksikan bersama tren hari ini. Cekibrot. Yang gue mau tren ya. Aja efek kerap burung ya. Iya. Cul. Cul. Persiapan baby Gaga. Cul.
merah mapan, biru mapan, kuning mapan. Cina make tak lomba-lomba TV. Cul, duk, iyalah. Sampai. Bolo. Hujan guys. Di lapangan Semi Pro. Di lapangan Semi Pro ya hujan. Iya hujan nih. Pas kehujanan guys. Aduh, ngetrennya kehujanan guys. Hah, saya baru galaman. Oke guys, suasana lapangan Semi Pro dingin. Hei, ada apa Mas Ano? Mengeter. Jelep.